World Food Program e o comitimento ao serviço junto com o governo do presidente da República, onde ele assegura segurança e ato combate malnutrição. Questão ni hatu husi representante hanesa diretora Nasional Programa Alimentar Mundial Alba Cecilia Garzon, ba jornalista banhira remata hasorumal ho Presidente da República José Ramos Horta e ha Palácio Presidente Bairupite Quintane. Well, it was a pleasure to meet again the President. You have a wonderful President, by the way. Congratulations to all for this. We discussed very important issues related to development, and specifically we talk about the food insecurity and malnutrition in the country, and the way in which WFP is very ready and happy to support Timor to move forward and move the agenda of food insecurity and malnutrition and change it into a proper development for the country. Ni adehan WFP ni apoio ba merenda escolar, proteção social no insa atu haremos raispada. E encontro ne Presidente da República José Ramos Horta husu WFP hareba bem-estar emanian diliu palabarik sira o insa bela melhora diaglutan problema sira nebiha. Emerenciana Pinto, STL News. Kita haluhang like, comment, subscribe e no mos belefai tutang.